Botin guys. Sang lockdown. Orang duwe kayak iki. Sing mentah akeh guys nggih. Monggo merapat. Kaslim 123 guys. Sang mabar. Kudune sewedari karo pipahan. Botin Kang. Pokoknya pulen lah Kang. Kayak mamah muda Kang guys. Just mantep ya guys. Cicipi guys. Bodinya terasa guys. Kayak ada manis-manisnya. Monggo guys. Cicipi guys. Lep. Tuh gendut mangan endut. Gondrong ke guys. Mantap. Enak pulen. Pulen hat. Pulan-pulan. Tutorial bakar botin. Lesamar. Apa? Kucuknya pahit. Iya guys. Tiga yang keseng ya. Enak lagi. Oke, yuk. Ngomong Omar. Bakar lagi guys. Enak pulen. Karo ngopi. Tuh. Bundel bolong.